ngangifaki lapha ngendawo lapho mina ngendawo nje qiniseka ngaze ngimbone ngisho ukumbona ngamehlo enyama bengimgcina la emafonini hayi suka nazo ngijwayela kamini ngifake into engingazazi ha umvelase bengimgcina la emafonini mina angimazi nje ukuthi unjani mawumbheke ngamehlo enyama waphela la emafonini abantu bavela ngama-factor yini lo ama-factor or ama-future lezi zinto enizenza ukuthi ufihli induna nifihli amaskazi la yabona thina sivela ngo-original camera khona nizobona amaskazi ethu nibone induna zethu nina nenza ama-fleet uyabona after that ngizositshela ukuthi manje kumele sithuke manjena sekumele sithuke sonke ke manje yenazo ngijwayela mina ngendawo lapha ngihlangana naleyo nto leyo kufaka siqiniseko ukufa kwakhe nabantu bakubo komvelasi nehlobo zakhe nabangani bakhe hayi ngendawo ngihlangana naleyo nto leyo bengena umngani wami angisona isihlobo sakhe akuyena owakithi pho ngihlangana naphi hayi ngazosifaka bakwethu ngazosifaka nje sazilutho asingeni futhi lapho ya so bengithi nje anitshele lokho